Selam aleyküm, hürmetli seyirciler. Millet telekanalında haberler stüdyoda men Abdullah Josman çalışam. Bugün böyle malumatlar hakkında tarif etemiz. Dekabrның 9-ында Rusiyada Vatan Kahramanı kuni qayd etildi. Aqyar jamisinin minaretinden ezan eshitilmay. Aliyevlar Qurantasi eki odalı kvartiranın sahipleri oldular. Bugün İsmail Gasprinskiy adına kitapxonada Urene Kenjikayevaның ijodiy akşamı olup geçti. Haytarma adlı oyun ve yer ansamblının bedireberi Remziye Bakkal o'z 90 yılını qayd etdi. Bu ve diğer vakalarını bizim yayınımızda seyretiniz. Devlet Duma mebusları plenar toplaşuda 2017 senege ve 2018-2019 senelerge federal büdjet leyhasını kabul ettiler. Memleketin esas maliye smetası ile beraber emde içtimai fondlarının büdjetler ve bir sıra büdjet yaratkan kanun leyhalar bakılacak. Bugün Kırım Cumhuriyeti'nin milletler ara münasebetleri ve sürgün olgan grajdanlar işleri boyunca Devlet Komitetinin adliyecileri Kurman kasabasına geldiler. Anda onların meslihatını almak için 30 insan yazıldı. Гражданлық реабилитацияқта весиқалар алынуы, мал-мүлк ресмилештіруі ve ичтимаи төлевлер. Курман районун сәкенлеріні бұл меселелер рассызлай. 80 яшлы Зейнеп Азмеева оғлы Сетмемет ile keçкен сененің ноябрь айында Қырымға авдет олынды. Қадын бұл ерде яшамақ үшін весиқаларны тапшырды, ama оғлы Сетмемет үшін вақытынша яшамаға разылық алып оламай. Оғлы бұл себептен ішке кіріп оламай. Қырымда яшамақ үшін емек патентini ресмилештірмеге мecbur oldu. Onun için ise her ay 3000'e yakın para tolemek gerek. Bugün geldik netmeye, geldik прописка da olmadık. Ben pensiya almayayım. Oğlum başı bir şey yapmadı, bana oğlum. Ne прописка ничего, не трудовой патент veremiz. Второй год уже. Onu vermeye состояниеміз yok kızım. Заявление yazdık, dokumentin verdik. Yardım eder деп айтты. Gulnara Ablalimova 2014 sene Kırgızstan'dan Kırımға көчті. Kadın көз yaşlar ile memurlarga neticesiz katnağanını hatırlay. Kırımға көчкен son Kurman rayonun yanı İtaq köyünde ev satın aldı. Onu resmileştirdi ama evde yazılıp yani propiska etilip olamay. 3 ay sınırdan keçmege mecbur. Gulnara Hanım yardım almak için Kırım Cumhuriyeti'nin milletler ara münasebetleri ve sürgün etilgen halkar işleri boyunca Devlet Komitetinin adliyecilerine müracaat etti. В ФМС я с 2014-го хожу туда, то мне обещали квот выдать, но этих квот я так и не дали, потому что у меня срок регистрации здесь закончился. Так как у меня нету регистрации здесь, я на сегодняшний день не могу получить доверенность, чтобы выслать туда, в Киргизию, и получать пенсию. Я проживаю без пенсии здесь. Должен выйти закон по гражданству, которые граждане приехали в 2014 году, и те граждане, которые реабилитированы. Devlet Komiteti adliyecileri ile berilgen meslihatlar müracaat etkenlerge kısa müddet içinde meselelerinin çözülüğü boyunca yardım almağa umut beri. Гражданам, обратившимся к нам за бесплатной юридической консультацией, были даны разъяснения согласно законодательству Российской Федерации. В некоторых сложных ситуациях мы принимали заявления от граждан, разъясняли ситуацию, что данный вопрос пока открытый, то есть мы ждем, когда будет принят закон об упрощенном порядке получения гражданства Российской Федерации, в котором будут внесены изменения в 115 федеральный закон о правовом положении иностранных граждан. Adliyecilerinin nevbetteki çıkış mesliyatı gelecek cuma günü beklenili. Bu görüşü Cumhuriyetimizin Haysi rayonunda geçirileceğini akta Millet telekanalının anonslarından bilirsiz. Safiye Şukurova, Edem İsmailov, Millet için. Украинада yaşagan Kırım Tatarlar Kırımға ana vatanға қайтмақ кереклер деп білдірділер Kırım Müslümanlarının dini idaresinde. Kırım Müslümanlarının dini idaresinde vatandaşlarını Kırımға қайтмаға çağıra birlik beraberlikte bulunub, öz aq hukuklarını korçalamağa ve icatlarının topraklarında yaşamağa davet etti деп yazıla mesajda. Bildiruvde muftiyat bu vaziyetini Ukrainada bir sıra siyasetçiler
Elektoratsыз olğanları üçün iman etkinlerinin duygularını ortağa koyup, musulmanlarının aklarını korçalaf akta şarları seslendirip, gelecek saylavlar için temel yaratalar dep anlatam. Kırım muftisi Hacı Emreli Abulayev yaramadan musulmanlarını muftiyat ile uygunlaştırılmagan İslam gazetalarına ve darqatılgan kağıtlarga dikkatli olmağa çağıra. Aliyevlar Qorantası çok yıllar devamında kazayı alda bulungan kvartirada yaşamağa mecbur edilir. Ahmejit Memuriyeti Qorantaga 2 odalı kvartiranı bahşiş etti. Ev sahiplerinin bizim televizyon takımız konuştu. 2 balalı Kerime Aliyeva şehir memuriyeti tarafından yanı kvartira aldı. Bugün biz Qoranta'nın yanı 2 odalı evini görmeye geldik. Selamun aleyküm. Aliyevlarının Qorantası Ahmejit şehrinin memuriyetine mesken almaqaqta müracaat ettiler. Çünkü evvelden yaşagan kvartiraları kazayı alda bulunaydı. Yakınlarda ise ailege Kırım'ın paytaxtında yerleşken Dmitriy Ulyanova sokaklarında kvartira verildi ve hazırda mında tamir işleri alıp barıla. Bu 2 odalı ev. Burada mutfak, duş, banyo demek, tuvalet ve 2 balaban odalar. Balaban bir büyük remont yapmayacağımız, tek sadece temizlik, duvarlar, taban döşemege, tavanı temizlemege, bir boyalanmağa, işte böyle bir o kadar temizlik olsun, işte bizge başka bir şey gerekmiyor. Ahmejit şehir memuriyetinin milletler ara münasebetleri boyunca bölükünün rehberi aile nasıl programı boyunca bu meskeni algan akta izahat verdi. Эта семья состояла на квартирном учете и в связи с тем, что имеет право на внеочередное получение жилья, получили квартиру. Почему имеет право на внеочередное получение? Потому что в той квартире, где она проживала, по улице Володарского, она аварийная. И администрация города Симферополь, профильная комиссия, приняла решение, что в данной квартире проживать нельзя. То есть эту семью нужно отселить. И вот в рамках данной работы администрация города обеспечила жильем эту семью. Kerime Aliyeva bu kolay olmagan meselede olarga yardım etkenlerge teşekkürler bildirdi. Administratsiyamızda men çok büyük bir teşekkürler bildirem. Men pek kuvvandım. Allah onlarga her vakit razı olsun, her vakit onlarını kuvvandırsın. Eskender Mujdabayev'nin aytkanına göre öz meskenleri olmagan ya da evleri kazayı alda bulungan gражданlar gerekli vesikalarını toplap şehir memuriyetine müracaat edebilirler ve bundan son komissiya karar ala. Sultaniyemeci Dmitriy Nizavoy millet için. Ahmejit'te 2016 senenin en yaxşı yaş iş adamı adlı yıl geçirilgen butun Rusiya yarışında regional basamağının 3. resmi merasimi olup geçti. Bu yarış Kırım Cumhuriyet Hakimiyeti'nin ve Devlet Şura'nın kol tutuvu ile Rusiyada Yaş İş Adamlar Birleşmesi tarafından teşkil olundu. Yaş İş Adamlar Birleşmesi'nin reisi Oleg Sveshnikov'un sözlerine göre genç iş adamları Kırım'da iktisadi imkanlarını inkişaf ete ve yarımadada biznes alıp barmak için gerekli şartlar yarata. Одно из направлений нашей деятельности – это образовательные программы. Совместно с Фондом поддержки предпринимательства Республики Крым мы проводим их, обучаем, начиная фактически со студенческой скамьи. Это, безусловно, важно и нужно. И в этом году с нашей помощью порядка 5 грантов молодые предприниматели получили. Kırım basamağında galibe kazangan galipler fahri yarlıklar ile takdirlendiler. Endi olar Kırım Cumhuriyeti'nin yarışının finalında Moskva şehrinde takdim edebilecekler. Aqyar Camisinin acayip tarixi şehrin sakinlerini ve musafirlerini ayrıttı kaldıra. Bina tap Rusiya imperiyası devamında kurulgan edi. Mında birinci namazını ise İsmail Gasprinski geçirgen edi. Şimdiki vaqtda cami çalışı, cuma namazga mında arbi hizmette bulunganlar da keleler. Amma minaretten ezan sesi eşitilmey. Nariman Tarsinova tafsiyatlar ile.
Ахяр жаминын зенгын тарихы бар. Ота император Николай II өкімдарлық деверінде құрылған еді. Башында о император Александр III хатырасына деп адланайды. Бу жами 1914 сенесі чалышы башлады. Бірінші намазны мында хырым татар марифчысы Исмаил Гаспринский кечерген еді. Жами ке вазифе бежереді. Бу жамиге эм шерсекенлері эмде арбейджилер келейділер. 1946 сенесі сүргінліктен сон жаминын бинасы Қараденіз флотына берілді. Флот бу жамины архив бинасы оларақ кулланды. Милетіміз ватанға авдет улынған сон мусульман жемиет жами бинасыны қайтармаға істеді. Мы знали о том, что это мечеть. Бу жами олғаныны білейдік. Әр жұма күні біз мұнда намаз қылмаға қатнайдық. Қышларда біздер ұшыгенімізні көріп, архив мудері бізді аджиды ве жұма күнлерні екінші хатта көтеріліп, намаз қылмаға рұқсет берді. Апрель айында Қараденіз флотының генералы еле кечерілген музыкерелерден сон жами кереклі кыбы чалышы башлады. Жаминын ил көрінішіні қайтарып отырмадылар. Тамир ішлеріні кечермек үшін чешет девлетлерден меценатлар ярдым еттілер. Әр жұма күні мұнда шер сәкенлері вер бейджелер намаз қылмаға келелер. Бізім телевизион тақымымыз тамам жұма намаз вақытында келді, ама біз азан сесіні әшітмедік. Біз не чуны зан әшітілмегені еле мерақландық ве бойле жевап алдық. Ахяр мемориетіне жами янында ерлешкен евлерінің сәкенлерінден шикайет келе. Оның үшін намазға чағыруф, яне зан аппаратурасыз, сесіз шекелде янгырай. Азан – это очень важная вещь. Эзан бу Аллахның сесі, біз оны алып ташламаға ақымыз yok. Бу бізге пейғамбер Мухаммедтен саллаллаху алейхи вассалям қалды. Егер бу қанунсыз олса, біз бұндан четлешеміз. Амма бұны yapmaға ақымыз олса, ведин бізге бұны бұйырса, бұны yapmaq керекміз. Бу вазиет бойынша бізге милли ведени тешкилатлары ле чалышқан бөлікнің рейсі Владимир Рябых изат берді. Неумеренно пользуются звукоусиливающей аппаратурой, поэтому пошли жалобы, ибо мечеть, Севастопольская соборная мечеть, находится в густо заселенной центральной части города. Вокруг жилые дома, причем они подходят вплотную к мечети. И, конечно, где-то живут пенсионеры, где-то мамы с маленькими детьми, идут жалобы. Когда пошли жалобы, исполнительная власть обязана реагировать. Мы никому ничего не запрещали. Мы не запрещаем проводить намазы в любое время, которое положено по канонам традиционного ислама. Точно такая же практика относится и к православным храмам, которые расположены на территории Севастополя. Там колокольный бой проводится только по большим праздникам. Бізім телевизион тақымымыз Русия Федерациясының дини сербеслік қақында қанун лейхасына мұражат еттік анда язылаке. Русия Федерациясында чеші динлеріні күтмек, дини урфа детлеріні веме расимлеріні кечермек ақы бар. Белі олғаны кебі әзан бұ ислам динінің шартларындан бірідір. Во-первых, у нас в Конституции закреплена свобода вероисповедания, а все религиозные учреждения находятся в равном положении, все равны. Единственное, что общее правило запрещено нарушать покой граждан после 9 часов. Если это проводится в другое время, это нарушение закона уже со стороны властей. Ни в коем случае. Председатель общественной мусульманской общины все-таки желает через аппаратуру. Конечно, никаких запретов не должно быть по этому поводу. Намаз кылмак үчүн жамиге келген мусульманлар бу карарга каршы чыкалар. Запрещать должны на основании чего-то, на основании законов Российской Федерации, на основании суда. Этого ничего нету, поэтому как такового запрета, значит, не существует. Запрещает азан, это немножко неправильно, да, это в наши права как бы нарушают. А так, азан, мы же слышим, когда дают колокола, мы же ничего не говорим колокола, а наш азан всем мешает. Как бы тоже наши права нарушает. Ахяр жамисы шернин тарихи абидесыдыр. У айрыды хатха ляйых, onun меморджилығы айрете қылдыра. Ама эзан сесі эшетілмегені бу ибадетханені сустыра. Овсан ки жансыз кебі көріне. Чүнки эзан бу Аллахның evinde эса сәлеметлерден бірідір. Нариман Тарсинова, Умер Мустафаев, Эдем Исмаилов, Миллет үшін. Декабрның 9-ында Русияде ватан хараманы күні қайдетіле бұл байрам черчевесінде Ахмежи шер мемориетінің милетлер ара мұнасебетлер бөлігінің мудирі Эскендер Муждабаев ве Ахмежи шер шурасының мебусы Артур Авчиян ұлы ватан жектің иштиракчилеріні хайрладылар. Ахмежи шер мемориетінің милетлер ара мұнасебетлер бөлігінің мудирі Эскендер Муждабаев қайдетті ки бұл инсанлар еш бір вақыт ұнатылмамақ керек. Оларға біздер дайыма диққат айырмалымыз. Поздравили, пожелали успехов, что депутатский корпус Симферопольского горсовета, администрация города помнит всех
наших героев, героев нашего времени. И я думаю, спасибо таким праздникам, что вот мы сегодняшний наш визит очень порадовал нашего Зеки Ага. Зеки Османов 80 yaşında cenk vaqtlarında o partizan olgan. O vaqtları da bala olganına bakmadan hiç bir korku duymağını akta tarif etti. Zeki Bey hayırlavlar için teşekkürler bildirdi. Bugün ne olganını bilmiyordum. Nasıl biram, biyak. Buna zıvaynt ettiniz, keldiniz. Bu biramdan beni hayırladınız. Çoktan çok kuvandırdınız. Onun için Allah sizge sağlık, selametlik versin. Çok münabile biramlarga yetin. Çok mına bu eyliklerde görüşmekler kısmet etsin. Zeki Kardaba'nın şimdi 3 balası ve 6 torunu var. Onlar öz karbabası ile pek gururlanalar. Я очень горжусь своим карбабашкой. Он нам помогает в учебе. Я рада, что он участник Отечественной войны, и его никто не забывает, и его не забывает и приходит поздравлять. Сегодня не забыли, пришли поздравить его. Мы очень благодарны вам, что вы каждый раз нас помните, приезжаете. Ахмеджит шehir şurasının mebusu Marlen İlyasov vatanı Karaman kunu ile 95 yaşlı Людмила Склярованы hayırladı. Kadın Ленинград'da harbi kureş iştirakçısı olgan. Ну, какие впечатления? Если бы не пришли, то я бы, наверное, не знала, что сегодня праздник. Честно. А так, большое вам спасибо. Marlen İlyasov kaydetti ki şimdiki gençler bizim tınçlığımız için köreşken insanlarını er vakit hatırlamak gerekler. Я, прежде всего, вот как говорил, хотел бы показать пример для молодых. Сам являюсь тоже достаточно молодым человеком, поэтому многие сейчас забывают о том, что у нас есть герои, такие люди, герои, и просто вот такие вот выдающиеся люди, как, например, эта женщина, которая действительно повидала очень много, вот, и многим нам, молодежи современной, да, есть чему поучиться, есть возможность непосредственно от нее, пока они все живы, еще здоровы, кто-то здоров, кто-то не очень, узнать, через какие тягости им пришлось пройти, чтобы сегодня мы с вами все жили спокойно, без войны, в мирное время. Vatan Kahramanı Günü деген hatıra kun Rusya'da 2007 senenin yanvar 26'sından başlap kaydetildi. Gulnara Karimova, Muhammed Zekeriyaev, Ramazan Alivapov, İbrahim Ganiyev, Millet üçün. Бүгін Исмаил Гаспринский адына китапханеде Қырымда нам қазанған артист Ержи Бестикяр Оджа Урене Кенжикаеваның ижади ақшамы кечірілді. Қырым артистінің ерлары Қырым аналық ве севгі кибомеусыларға башланған. Олар Қырым татар, рус, лекистан ве француз тілерінде яңғырай. Виртуозная пианистка и чувственная певица Урьянекин Муджизеви пианино Джеви Ерджи Урьянекин Джикаева ихтисасы шекилде 1982 сенесі Ташкент консерваториясының бітірген сон санаға чықмаға башлады. О Хайтарма, Эфсане, Учансу ансамбльлерінде чалышты. Халқара конкурслар ве фестивальдерінің лауреаты 2014 сенесі Лехистанда Эдит Пиаф Гран-при мүкәфатыны қазанды. Yüksek seviyeli bestekar ve icadkar Yerci, öz başına kendisini royalde oynay. Ve Kırım Tatar, Lekistan, İvrit, Rus, Fransız ve Ukrayna dillerinde yazılgan yıllarını icra etti. Кырымда нам қазанған артист, Украинада нам қазанған санат эрбабы, музыкалы санат кафедраның доценті, шымды Кырым Мундислик педагогика университетінде Оджа оларақ чалыша. Бу Корышев Урьяне ханым ижадының эн сабых мухлесі Шокет Кешвидинов или тешкил етілген. Сегодня в этом году исполняется 15 лет, как Кенжикаевой Урьяне Сейдалиевне было присвоено почетное звание заслуженной артистки Крыма. Мы собираем
материал, музыкальный материал, новые песни. И сегодня примадонна крымской сцены готова со своей публикой поделиться теми наработками, которые она сделала за последний год. Корышев программасында Урьяне ханымның ер репертуарындан Кырым ве аналыққа бағышланған таныш ве севімлі әсерлер яңғырады. Яны түркілер де oldu. Олардың арасында Кырым татар язычысыны Юнус хандымның хатырасына бағышланған ер ижра етілді. Bundan gayrı yerci seyircilerge Ozijadi yolunun merakı delilleri hakkında ve muzika nasıl yaratılganını akta tarif etti. Koruşunun misafirleri Uriyane Kenjikayev'nin icadı ile ayretlendiler ve ona ileride de çoktan çok dülber Kırım tatar yırlar yazmağa dilediler. Ее легко узнать, ее голос. Это наша Эдит Пиаф, но она не такая слабая женщина, она очень sильная женщина, очень эмоциональная и честная. Yüreğimde kalıp böyle большая zацепина. Ben gördüm nece bizim halk, bizim cemaat nece yaşıyor. Ben hesap ediyorum ki Tatar halkı enli, nece Azerbaycan halkı, nece bizim Ermeniler enli cemaattılar. Yaşasın büyük Tatar halkı. Dilara Şevketova, Alişer Alimov, Millet için. Таджикистан халық артисті Қырым Делет мүкафатының лауреаты Қайтарма адлы ойын вейер ансамблінің беди ребері Ремзе Бакалының ады тек Қырымда дегілді, оның сынырларындан тыжбелі. Бүгін ойын ұстасы оз 90 елығыны қайдеті. Өмірінің 50 еліні Ремзе ханым санатқа бағышлады. Ремзия ханым өз сабасыны Миллет телеканалында саба программасында башлады. Эфсаневи хореографны достлары, меслектешлері ве оның иджади фаалиетінің мухлислері хайырладылар. Бели Кырым татар артистіне өз үрметіні білдірмек үшін Кырымның медениет назиры Арина Новосельская да тешриф бойырды. Я от себя и от главы республики, от Сергея Валерьевича Аксенова поздравляю вас. Спасибо большое. И спасибо вам за ваш творческий и человеческий подвиг. Bundan son bizim иджади takımımız Ремзия ханымның evine yol aldı. Oyuncu osmeraqlı ayatı hakkında tarif etti. Kırım tatar oyunu onun için vakit birinci yerde turaydı. Ремзия Бакал adi oyuncudan baş baletmeisterge kadar icadi yol geçti. Tekrarlanması istidat babasından Usin Bakal'dan miras kaldı. O Kırım tatar tiyatrosunda xoreograf olup çalışaydı. Şimdi bu Kırım Akademik Rus drama tiyatrosu. Ben mektepten sonra her vaktanda baraydım, bakaydım repetisiyalarını. Bu men oturan yerim zerkalni zal, big dil veredi. Anda kırıp men her vakti müzikaya da bakaydım. Sanada körgen hareketlerini kıbirde bire körmüşe tekrar ededim. Aklıma geldi. Bir kunde bir kaç yıllar evvelisi barıp anda bir isimini aldım. Şu oturgan yerime barıp oturup kaç yıl geçti arası. Ремзия ханым Ахмеджит балет студиясының мезуны сүргүлік дәвіріні о Таджикистанда кечірді. Анда бабасы или Джумхуриет музыкалы драма театросында çalışты. Санатқа қошқан есесі үшін Ремзия ханым Таджикистанда нам қазанған артист унванына наил oldu. Yıllar кешкен сон халк артистің намыны қазанды. 1975 seneden başlап театрда çalışмақнен берабер Қайтарма адлы Кырым татар ансамблі үшін программалар саналаштырып башлады. Bir sıra icadkar artistlerini terbiyeledi. Baraydım 3 gün anda kayıtlan konu işlemin. Baraman kayıtıp gelemen. İşim çünkü iş çalışmasam olmaz. Ben главный балетмейстерdim tiyatroda. Repetitorunu kaldıraman Cemile'ge tımtımını koydum. Onun ardından Emir Celal'ını koydum. Onun ardından bir oyun koydum. Sonra Munir dedi, mağani oğa da taşlamanı koydum. Munir köterilip gitti. Son bir programa yapınız dediler mağa. Yalvardılar. Yaptım. İkinci programa yapın. Onu da yaptım. Üçüncünde yaptım. 80. senelerinin sonunda o vatanға avdet oldu. Kırım adlı ansambli için oyunlar koyaydı. Onun programmaları ile takım çetel memleketlerde gastroller taqdim etip, halkara yarışlarda bizim halkımızını tanıttı. Bundan son baletmeister Қайтарма adlı oyun ve yer ansamblinin bedi reberi olup çalıştı. Oyun ustası bu vazifede 89 yaşınaca çalıştı. Şimdi ise Ремзия ханым yıllarca kazangan rahatlıkta buluna. O 3 balanın anası, 8 torunun kartanası ve 13 torundan torunu бар. O Ахмеджитте Гүлнар kızı ile yaşay. Gülnar öz anasını efsanevi şahıs деп saya. Ayta ki, onun nazik kadın kıyafetine bakmadan o büyükten büyük irade gücünün sahibidir. Она оптимистка очень большая, она трудоголик, она жизнелюбимая. И в то же время она иногда ранимая, как ребенок бывает, беззащитная, беспомощная. Мы, конечно, очень гордимся ею, мы ее очень ценим, любим.
Мы стараемся все делать, чтобы она, как говорится, она наша звезда. И мы хотим, чтобы вот эта звезда сияла как можно дольше и не угасала. Шымды Ремзия ханымның эвенде Таджикстандан келген кызкардашы Рушен мусафирликте булуна. Аралары буй колганы үчүн Ремзия ханым onun için эм ана, эм татадыр. Я ее очень люблю, поэтому каждый год приезжаю, потому что возраст такой почтенный, и потом очень интересуюсь ее творчеством. Собираю все ее видео, статьи, что о ней написано. Очень интересуется там, в театре, где она работала, в театре Пушкина. Я вот это все им показываю, они спрашивают, я их ознакомливаю с ее творчеством. Все, конечно, в восторге, что она до такого времени, до такого возраста проработала. Поэтому есть чем гордиться нам. Ижади фаалиет девамында убыр сыра белли кырымтатар oyuncularını азырлады. В каждом артисте есть ее частичка ее таланта и профессионализма. И каждый артист, выходя на сцену, какая бы сцена ни была, большого театра или маленького зала, куда бы ни приезжал тот или иной артист, он всегда дарит именно ее талант, ее хореографию людям и несут гордо знамя культуры и хореографии искусства крымско-татарского народа. Ремзия Бакал кырымтатар oyunlar sahasında en mühim yer alганлардан бірідір. О сүргінлік дәвірінде ве халқымыз ана ватан топрағына қайтып башлағанда кырымтатар oyun санатының сақлануына ve inkişafına büyük hisse қошты. Dayanmak, sabırın tıbı saraltın. Vatanda oturmak, bir yakta ketmek gerekmi. Vatanını güldürmek için bir bulmak gerek hepimizge. Okumak, sanatını götürmek, medeniyetini götürmek. En yakşı, herkesin söyüp saymak. Ремзия Бакал умурының эксириетini санатқа bağışladı. Bu insan şimdide күч ve gayret ile толу, hem de kırımtatar medeniyeti ve sanatı için çalışmağa devam ede. Ayşe Şulakova, Alişar Alimov, Umer Mustafaev, Millet için. Bu noktada yayının sonuna yetті. Evlerinizge erdaim iyi haberler kelsin. Efirde görüşmek üzere. Sağlıklı kalınız.